thlir tu te chibai le vek ule tunjama hian David Sailo thuzia khi ron chir kan tum do na ni a he thuzia khi angai nom khop maya uluk dau angai thlakin lo tum do nia kabang shelo David Sailo Abdulam MLA po ni lo ruling lam MLA ngei ten ban an shelo thu an soi chamchi mai hi en ho te ang Puti BC advisor to CM atanga banan en tar khata thutir chi ero anilawang bantin tu tu te ama sabera chun ai zol thulung le ro chungchanga ban mai shelo thom kan shema sabera lunglei was built to MLA alang sarber chumi nuwa state university thom aron oma lunglei lama demand committee dinin lunglei da ngei turin sarkar le built to tenorona thom kan thazoya ai zolemo lunglei emowa da afel faizot na tur ngai dan kan nei lo assembly session mewa high technical ministerin lunglei da turin lunglei college omzatin afit lozia atarlan kha kan ring maya ma se thu akal zela lunglei lambiala ruling MLA atangin lunglei da ani lo chuan MLA atanga ban ka shelo ti alo rile tanoka kan changchi kan ti don nge birang isak thlukin kan thluk sak don ti hre thiam har sa tak ani administration siabok heng zonga hian ruling party president thuvok thlak nge chatot shiatur omlova high technical minister in house thu asoile CM thu tiam in person hi kan khelzui taber ani ZPM president hian ati tu role hi administration lama hian a play thot lova an cycle nuk ani taber mai tu nuwa mani bel ham thatna turan nor konga tu man ba na mangin sarkaran vote turan nilo ti dau top manga ZPM hian discipline alek ko alo ani chuan tu saisa alam zui zel mai thei ani opposition MLA ti om tok diktak chuan lunglei MLA ta hian opposition MLA ni se sarkar nan le an party ham that an hetiang hian ban huam pungin simlam chan nan invo pungreng se mitinin an thiam mai thei ma se sarkar lai MLA nge CM le party shoi tu lokte ne na dokan khata soi ho thei reng opposition MLA ang maya sarkar lai chu ban huam akar pung reng an ni mai hi thilmak ani thot CM tan po hian do rel arsa dona amai ma soi ho na hun tha po ma a alanga media lama ban huam MLA kol rui reng mai hi atopik thak otang party pakhat ministry khat ni si income tlang nela soi ho thailo ang mai inkar tun thom party pakhat chunga om reng mai hi CM tan hin alu hoi thak don lituk CM chan nan tal hian discipline khau tak hi an party president tal hian ahuna lek ko thot ngam tal se aziatur nakin zela ala poi thei district dang aron langjui State University din tur hian adan chu arem chan angati dang lam thei ti zonga thuakal nuwa champhai le mamin district lamin thoman ron nei zui zata diktak chun ai zolani lo vek chuan an pani hian om tak an ni ve thei tho hei hi ani thunu don lawa ro rela poi thei dan chu lunglei chawi sarkar pha thei na bial ani lawa lunglei MLA ban ngot hi zoram ma so na tur ani heklo thui tak thlir lo tap thak zol ngot ngei tu phatok te hi Mizoram MLA tan an tlak mewem mani huam chen chu helna religion politics tu maina sain ating chok theiti thlengin party chet nama shoya atang theiti hi man thiam da kangmo lunglei du saklo wang lam ni lawa State University lungloya da tumlu tuk awang Mizoram MLA somli or nei pha in MLA gan than chuwa zoram kai shoi tu turbera ngai ten State University isu pakhat awanga ban ani huam utreng mai chuan kumsomatanga sompanga han MLA se banchan tur lunglei lamril ru ringo da po anwanga du don ve kuthanglam kong puita khu ATL awanga ban huaman om chuan ban huam MLA ain tlardul ve thei tho mai ram shoi tu state pum pui shoi tu zia anilwa party pakhat vek anla ne zui hian ani ti tam chu ni district dangpo na takin demand committee dinin an MLA te po ban huam thak tur khapanor ve thei hi district dangpo anla ni furti hriat angaya opposition om tamna bial phei chuan in thanhun hnai hret heta anni ai ma hian MLA atanga ban shelo khapin an nor ngam zog nge yang kan soi tumber sarkar na tak ban huam anor tu te hi ruling MLA tho anni fo mai hi Mizoram sarkar thil theng zen lo party in opna mumal lozia ni in alanga tun thlengin heng ban huam MLA te hi khakna lian tham emo party discipline khong taka
tu nu zela ngai tu malak na ZPM party in ala nei mi lo angalang hi nakin zela boina lian zo ka hnuk lut tu ala ni thei ani pan huam pungpung reng hi chu pani kha than ban sela party po in an ngei zok mana klipna ZPM sarkara hian CM neta ila al hoi thak atin karing party agin president shan thupui la pui nei hun lai ngoi reng mai damba biala po an che chiat na ma shoi mo phurtu akson lak omlo nei hi changchet bel cha tu ani a dokan khat telephone manga soi hawaru man theireng party sang ang maya bantoma in voucher cher reng mai hi party in ke shoina mu mal tak nei zia ani mal lo